Hakariba gicigo kia Mara ni barombete Rais Ruto kwagirithia mubango jwa ugima bwa mwiri na gutigana na nchanchamo ya ndithia bakiuga itina gitumi. Akariba baba ugete antu baingi ni baguta utoro bwao ntuko kumania na mirimo na rais ni nchanchamo ya ndithia agutegera. Ni bamurombete gutega mathina jaria za kunyamaria Kenya na kinya kuingia mawira ne jawe. Martin Mugambi na ripoti eje. Mburi na ng'ombe tigana nacio nontu itakuthura no tungatire ya Kenya bubuibu uge bwa Akariba gicigo mbunge kia Mara bakionaniria muthuro wao kiri thirikari ya Ndagitari William Ruto na wewe ngwa gintu kiria abati gushugurika nakio muno ona ti mifugo akiuga mte mifugo sindano kiria abati gushugurika nakio muno ni wananchi ba kawaida nontu ni bwa abati kwirwa agishugurika rate kugaga ati burandiete mifugo endiete kumta kwa sindano ati kila mtu ati ekire chanjo. Mukuru wakwa arwarite muno na memore yata ajukua airocogoria athi guti ndawa ona no kirogu no kerirwaria kagure ndawa na arwarite muno ona tuteciragia rwakenuka tweciragia geka mama riu ni nduga ca gutegwie kuruta nontu wona ndwarite u ukiugaga gateruka ri guteguteruka gateruka. Akariba babataranitie mathina nkutho gwa nkutho megie ndwarira baukurukira maturani ntugo gwa ntugo bakiugaga gia kumakania mutongorua mugongo ariaririe cia ng'ombe icia kwenda imuntu cindano na sha yake ta kuruta wira na wananchi wamekasirika sana na yeye na hakuna siku atampenda. Aachane na ng'ombe kabisa, aachane na wanyama kabisa. Kwa muro minjoke niwe karirete gite na gote onto tugutereka nau nkauria na ni wadarakani county ri ni mbie kugiria tedia wananchi bae riu ni akinyirwe ni ntataiwe wananchi bae ni banyamarikite muno baria barwarite bagwatanirite na Reverend Miriti wa kanitha cia PCA baugite baingi baturi bagota mioyo gukurukira ndwari na thirikari tiko batethia amuna gutwika sha ino no abakurira inde itire no tethio kwina lifestyle diseases isumburire muno na sha na chief itekuruta wira buria kwagirite ne tukolomba thirikari expedite ontojo na njira ya mwanya. Because what the government is telling our people, kanabole thirikari kwaria TV ni tebubole on the ground. Anto beto bainge uredio kethira mtu ama mathibitari tari unde na case at hand. Mtu alalirwa onere 10%. Na ambete kuligwa sha kana ship weu over 100,000 mwaka mugima kenda atiriterwa mtu ae. Aruga mifugo ina baitagia antu nonto riria akuga mifugo ni yakurudira ichanjwe mifugo ndala itereria mifugo na ndala itereria antu ni bwa bati gushugurikira te mifugo batumanite ntu mweno kiri thirikari ya mutongorua mugongo Ndagitari William Ruto na wewe ngwa tigira kubatungatira na gutigira kuingia mawirane make makagitaga kura na aache kudanganya watu na kusimamanga akisema vile watu wameziandikisha na vile anasema watu wameziandikisha watu ni kukufa wanakufa watu wanakosa mandao watu wanaenda hospitali wanaenda nyumbani bila matibabu wanaambiwa waende nyumbani. Mtu akienda zamani NHIF ilikuwa inatibu watu hata kwa watu wakienda kulinjesta. Saa hii kila kitu ukienda ni pesa, kila kitu ukienda ni pesa. Onto mama rutoka mwatukanga ite bululu ni tonto ni nkoliga moto adulaga ruto atutedia ruto irete ndani ya kanisa bwe mwonoku lakini tora ira wonokyo bwae gotebu tukuona ni tonto wirwaye no akumizanto wirwayo na ikatakate sirageria nto ni mbesa je alite gwisuira rietwale kwa guruto gote antu agutedia alitedia we mwengwa utoto wakura gwa imenyele muno ni tonto 2027 kule utejionete. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.